$15 million cash inside the bank. Shout out to you. Babe, How are you? we made it. Since I got fever letter, yeah. Bona o thinking aska ya mashada thata no itso target no ne. Asa wana plus mapulisa ke a bona share helicopter ne tsofa kofa yi. Bona ke ka mo ke 15 million again. So ka mo dumellaneng re share 50-50 equal again. I share mo. You mean like now? Now, jana na. Come on, babe. Wait again. We ke tshwereng itla ke paletse lo go ja. The way ne ke tshwile ka teng. Wait again. Kopela o lo reka dijo and then re nne fatshe re celebrate go be monate and then re ka khola tsara chelete. Nna ke re open down after 2 weeks. E lo re pate dressing yeah, ke sharp. No go reka dijo again. O reka dijo, then ne fetsa o ja fela re share chelete. Yeah. That's right. I reckon for you. Thomas, bata mai o le soho. Bata o tshwara. Make le be feeling. Okay, be bona he shiana he. Ai ne sawa. O tsama ka bag. Ke tsama ka bag. O tshware so. Khane go reka dijo ka eng mo? Ke le na chelete ka 15 million. Mara ya jampisa mos. Mona ana mthatho jumpa ngo ke school bag ntwe. School bag ana mthatho jumpa. But o tsaka ke Spanish. Mara se tshware pila se isa ka morao he. Isa wa re ke tshware so. Mara o sho. Sure. Go tshe. Baby ke a ka bua ke. Okay. Sharp. Ano wa hlana wa ngafela o. Nna o tle ke tsa chelete lena mo ke a ha va tlo thusa motho ga lo bona banana ba bangwe kwa. Phone ya motho wa ka. Hello baby. Hi my love. O shapo. Lena ke shapo bona baby. Itse keng planela e berekile. Re kreile chelete 15 million. Yes. Okay bona motho o tsamaile ne. So o lo reka di drinking yana. Ke nyaka re he a bua ne ke tlo mmolaya. O mmolaya ha ke tlo tsa motho mongwe a tlo rua ka nna phela ke na berekileng thata mo. Ke nna motho berekileng thata wa ngafela o le ne. Okay shabo bona babe. Okay shabo re tla bolela ne. I love you so much. Sharp. Okay, wole na magena sa tlhaile le na man. Mara bibi on perke tsona mo. Ke thago kunyaka go kere khantwe na o. Nka se kone mase ba ka se stela mola ha sa le safe ba thatse ke wa ba bizo ba feta. Ha ka tsapa motho. Asa ona mtho bona he motho ka dire o teng ska bona o itse ke why tla ile half. Khokhu ke nwela ke re ke nyaka lona ke la pile. Mara tsena di phedi makatja every single day. Ntshal o itse ke ngila. Ke late and how safe mona. Chela fast. Ke tsa o tsa di safe. Baby. Irafa ema anyanyana. Tsoko mo ke re na le chat re tlo ka cold drink. Yes my wife. Yes baby girl. Yes. Yes. Tu mama wa bona bjano. Ana bibe ko tse ke mona ha o safe ne? A fetse fasting yana o kry hore. Jalo bjano o irang. O irang. No ke bo fa di cholopo ira mo e ja o fetse o bolela o tlo bolela. On distepile on borile ka o chifta data. Ai ke me a re tsaka tsaka ka maiki. Ai ra mo re chelete. Ana mo ban. Me visi. O ira mjano. Nna na ya dlala ne. O ira. A bona stlaina sa. Ke re o ira eng? Ke ra bona stlaina sa ngwanyana ne. O no nthuntse. Ke se ka thata fa chate bra mfe chelete. Ai no o khona nthuntse jo. Mfe chelete. Nthuntse. O khatha o sha. Ke re nthuntse. A khona Ke re nthuntse. papa ne. Ke re thuntsha. Ana khona na Thuntsha. Thuntsha. We metse. ba tla hlatsa. Ya. O itse ke rile nje. Ku utlwile no tseke tswa mo. No bizo bolela ka phone call le boyfriend nyane ya hao. Didimala wena. Ha ke baby yao. No bolela ka phone call le baby yao mpotsa hore wena. Wa rafa. O mmotsa gore no go mpola ile tsa chelete le share. Then re go botsa ke tsetse poison ka. Ga be boitse ke Ke rata tsetse wena. poison ka mara da itisa thunyas. Ma o itse. Fact. Yeah. Hello. Mavisana. O tsira lamburu ga bona dikentana nya go mpola ha jo for chelete re iberekeletseng boimo nswa. So when I make a sure wata no re nya ke nya ka ntse stopose me bra. Ke mo square mo sports complex. O mpotsa o se tso fitlile. O ile ga pela me bra.